te puta a etetera peni ahuru. Wa atu hora te ar ira o aha tueru i te tau a ofo in ai te whenuara e ini atua i te mo whenua o te moana e te mo pro atua o tōna ra mana e tōna pue e te whaiter ai te rahi o moro te tai ia whaite hiai o ia e te ar ira e ere ane wa pap e hia i roto i te pro no te mo mahana na te ar I no mitei no peretia. Te atira ho i te ati utara o moro te tai i te ar ira ia aha tuiru e te rahira ho I o ia I o te ati uta e te ite hia maira o ia e tōna atu a ramo tai e. I te imir a I te meit e no tōna ramo tata e te praur ai te prau hou I tōna atu a ramo hua ai. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.